Së shpejti do të nënshkruhet marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar në vlerë prej rreth 6 miliardë eurosh, për të cilin kryeministri Kristian Mickoski thotë se përveç përfitimeve politike ka edhe përfitime ekonomike. Me këto mjete planifikohet ndërtimi i kurrudhës në korridorin 10, tha Mickoski, duke përmendur edhe projekte në shëndetësi. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Едниот е реконструкција, модернизација и изградба на уште еден колосек на пругата која што е дел од коридорот 10 од Табановци до Гевгелија. И втората група проекти се практично во здравството. Тоа е конечно завршување на клиничкиот центар Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом со 200 легла, конечно завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi shprehu shqetësim serioz dhe kërkoi përgjigje për këtë huazim prej rreth 6 miliardë eurosh. Sipas Filipçes, marrëveshja për bashkëpunim strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është për të përshëndetur, por procedura e lidhjes së saj është problematike. Ai pyet nëse dihet se sa do të jetë norma e interesit dhe pse në vend të granteve nga BE-ja, qeveria vazhdon të marrë borxhe. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае? Но ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат ова влада како антиевропска. Marrëveshjen me Mbretërinë e Bashkuar Mickoski e bëri ditur nga samiti në Tiranë pas takimit me kryeministrin britanik Keir Starmer, për cilin njoftoi se do të nënshkruhet këtë javë.